Katika maisha wakati mwingine Mungu anaweza asikupe fedha, lakini leo ninakuombea Mungu akukutanishe na watu sahihi katika maisha yako. Unapaswa ukutane na mtu anayeweza kukutaja vema ukiwa haupo. Unapaswa ukutane na mtu anayeweza kuvaa viatu vyako juu ya jambo unalopitia. Na ndio maana leo ninakuombea huyu mtu ukutane naye. Ninajua watu wanapitia changamoto nyingi, na kuombea leo ukutane na mke utakayemuoa, ukutane na mume atakaye kuoa, ukutane na mtu ambaye anaweza kukusaidia kupata kazi, ukutane na mtu mwenye fursa ambayo ulikuwa unaitafuta kwa siku nyingi, ukutane na mtu ambaye anaweza akakubariki baraka za kiroho, ukutane na mtu ambaye anaweza akakutia moyo ukawa na amani, ukutane na mtu ambaye kupitia huyo unaweza ukaona vision ya maisha yako. Kwa sababu nimegundua sana katika maisha, usikatae watu, kwa sababu Mungu anatumia watu kukamilisha ndoto zetu. Mungu anatumia watu kutufanya tufike pale ambapo isingekuwa rahisi kufika wenyewe. Mungu anatumia watu kufanya taarifa zetu zifike mahali ambapo isingewezekana kufika. Na ndio maana kuna mtu aliwahi kusema, ikiwa unataka kwenda haraka, kwenda peke yako, lakini ikiwa unataka kwenda mbali, nenda na watu. Mungu akupatie watu watakao kufanya uende mbali zaidi ya kawaida.